Hai, kembali lagi bersama Gita. Kali ini tutorial chord gampang lagi lagunya Ray Penny yang berjudul Pasrah Tapi Sing Nyerah. Aku menggesek gitarnya seperti ini. Down, down, up, 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 down, up, down. Down, 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 up, down, 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 up, down, down. Nah, untuk chord gunakan 5 chord di sini, yaitu G, A minor, C, D, sama E minor. Baik, mari kita ke lagunya langsung ya. Let's go. Rasa sing meguna beli dadi nak wani anggon ilu kurenan jani sube sing megahe rasa sing ngelah harga diri dari kepala keluarga jani suber PHK gara-gara pandemi ekonomi ini mati nyumunin medagang nasi nak membelanja sepi makin tergantung diri nanging beli takut meneraka Atman beli neka lunta-lunta sawire beli mati ngula pati agat ilana tetap satya nuturen beli ngemang semangat dan nyemak gae boya-boya bi nak mekejang ngajak kewan lan tetap ngeras titik widine sing jesirap astung kare boleh rejeki diastona bedek aksamaya dini ira gemelaja mulat sarira suwod montok lima sasalan dadi gen pasrah nanging deganti menyerah senune meangkian jalan cengang bayune ele atine ngaku kesatria Bali nanging barang bendera putih nyemak gae boya-boya li nak mekejang ngajak kewan
lan tetap ngeras titi widine sing jesirap astung karep boleh rezeki dia sona bedek aksamayang ini iraga melaja mulat sarira suat montok lima sasalan dadi gen pasrah nanging deganti menyerah senune mangkian jalan jengang bayune ala atine ngaku kesatria bali nanging barang bendera putih dadi gen pasrah nanging deganti menyerah senune malangkian jalan jengang bayune ala atine ngaku kesatria bali nanging barang bendera putih magai boya-boya beli nak mekejang ngajak kewan lan tetap ngeras titi widine sing jesirap astung karep boleh rezeki lan tetap ngeras titi widine sing jesirap astung karep boleh rezeki. Demikian tadi videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.